Pozdrav dragi gledatelji i dobrodošli u novi podcast. Sa mnom je danas Jasmina Pacek, doktorica umjetnosti i izvanredna profesorica te sveučilišna specijalistica kreativne terapije, odnosno art terapeutkinja. Osim toga, Jasmina je 8 godina bila i prodekanica za studijske programe na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, te je razvila na desetke novih programa i unaprijedila postojeće. A sve ostalo otkrit će nam ona sama. Bok Jasmina i hvala ti puno što si tu. Možeš nam se i ti sad malo detaljnije predstaviti. Hvala na lijepom uvodu. Ja sam se nekako školovala po svijetu, iz Osijeka sam rodom, a završila sam na Nacionalnoj akademiji za umjetnost i dizajn u Dublinu preddiplomski studij, pa sam magistrirala na University of California magisterij. Sam doktorirala na sveučilištu u Osijeku u suradnji sa Rider Universityjem iz Princetona i onda sveučilišni studij kreativnih terapija na Akademiji za umjetnost i kulturu u suradnji sa Medicinskim fakultetom i nama George Washington University bio suradnjiva institucija s kojima smo zapravo postavili studij. Tako da to je neki okvir. Okvirno, ukratko. Evo, krasite zaista bogato i raznoliko umjetničko radno iskustvo, ali ćemo se danas ipak usmjeriti na tvoj rad u liječidbenim aspektima umjetnosti, a to je art terapija. Kako bi nam ti svojim riječima opisala što je to uopće art terapija? Postoji jako puno različitih interpretacija, pogotovo kod nas zato što govorimo o relativno novom području u našim prostorima. Ja bi nekako razdvojila art psihoterapiju od umjetnosti kao terapije, znači art as therapy. I baš kolegica koja je bila nedavno u gostima, Jelena Kovačević, je jako puno govorila o ovom segmentu umjetničkog djelovanja, znači kad mi samo time što se bavimo umjetnošću zapravo imamo neke određene pozitivne pomake i liječidbene efekte. Dok ja osobno se više bavim art psihoterapijom gdje zapravo koristimo umjetnički proces samo kao katalizator da dođemo do otvaranja, do nesvjesnog, do podsvjesnog, da zapravo krenemo u segmente one o kojima je zapravo jako teško govoriti. I tome nam služi zapravo, to je bit art terapije, da sve oni segmenti koji su teški za verbalizirati zato što su traume smještene u vizualnom dijelu mozga, da mi zapravo na taj način preskočimo te svjesne filtere i krenemo direktno u onaj dio gdje postoje problemi koji nam otežavaju dnevno funkcioniranje. Kada dođemo do tih problema, onda zapravo otvaramo mogućnost komunikacije i onda zapravo krećemo u jedan klasični psihoterapijski odnos. A znam da si radila s brojnim populacijama i da si ostvarila s njima odlične rezultate. Pa evo, ako nam možeš izdvojiti neke po tebi najkvalitetnije terapijske procese. Pa terapijski procesi su vrlo privatna stvar i zapravo mi ne možemo govoriti o konkretnim, znači pojedinačnim slučajevima. Jer kao što znamo zapravo sve se dešava iza zatvorenih vrata i upravo to je poanta da se klijent osjeća da ima povjerenja u terapeuta, ali možemo govoriti načelno o populacijama. Recimo, populacije s kojima u zadnje vrijeme dosta radim su poremećaji u prehrani. Znači, s jedne strane imamo probleme anoreksije, bulimije, s druge strane imamo emocionalno hranjenje gdje odlazimo u preveliku konzumaciju hrane iz potrebe za određenim emotivnim regulacijama. Tako da to je jedna populacija s kojom art terapija zapravo postiže jako dobre rezultate jer možemo vizualizirati određene segmente, određene porive, određene procese koji se dešavaju. Tako da i na individualnoj i na nekim grupnim elementima je to jako dobra populacija. Druge, recimo, populacije bilo koji oblici trauma. Znači, u KBC Osijeku, u Zavodu za psihotraumu, radila sam sa braniteljima oboljelima od PTSP-a i tu zapravo art terapija jako dobro funkcionira, jer tu postoje te određene blokade gdje ne želimo o nečem pričati, dok na ovaj način zapravo krenemo u te procese dosta spontano. Tako da, evo, recimo, možda te dvije populacije za izdvojiti. Jako mi je drago da uz populaciju s kojom radiš, svoju pozornost usmjeravaš i na protokole art terapije u radu s profesionalnim umjetnicima, ali isto tako istražuješ i primjenu art terapije u akademskom obrazovanju umjetnika. Kako to izgleda? Pa budući da moj posao je i na Akademiji za umjetnost i kulturu gdje predajem i umjetničke predmete,
u nekim svojim istraživanjima sam zapravo došla do podataka da se zapravo sa mentalnim zdravljem umjetnika jako malo ljudi bavi. Mi znamo iz prošlosti od Vincenta van Gogha pa nadalje da te nekakve mentalne bolesti zapravo su dio tog umjetničkog habitusa i uvijek je ono prvo pitanje da li su umjetnici malo nestabilni ili da bavljenje umjetnosti dovodi do nečega, ali zapravo se radi o tome da kao i u svakoj drugoj profesiji zapravo nam je potrebna pomoć i pogotovo u takvim intenzivnim procesima kao što su umjetnički mi zapravo nemamo ni jednom segmentu. Znači filmska industrija nema, kazališna industrija nema, bilo koji drugi oblik umjetnosti. Vi recimo u sportu imate uvijek u zadnje vrijeme, znači prije su bili samo fizioterapeuti, danas nema reprezentacije ili kluba koji nema i svog sportskog psihologa koji se bavi mentalnim zdravljem i koliko je važna taj segment u bilo kom obliku performansa. Dok kod umjetnika je to jednostavno zanemareno. I ono što sam ja primijetila isto kroz školovanje umjetnika, pogotovo primijenjenih umjetnika koji onda se bave i nekakvim komunikacijskim dijelom, i inženjerskim dijelom, i estetskim, i brzinom, i rokovima, i budžetima i tako dalje. Ta razina stresa je izrazito visoka. I onda sam zapravo počela primjenjivati protokole, konkretno ekspresivno terapijski kontinuum koji počinje sa manipulacijom materijalom, sa kinestetičkim svojstvima, sa nekakvim elementima koji nisu vezani direktno za cilj, nego nas upuštaju u sam proces rada koji onda krene na nekoj drugoj kognitivno-senzornoj razini i zapravo nas oslobodi svih ovih nekakvih elemenata koji nas sprečavaju da bi bili potpuno kreativni i slobodni u tom procesu. Tako da u svojoj nastavi to onda i primjenjujem i puno razgovaram sa studentima o tome koliko im je bitno. I iznenadili bi se zapravo koliko studenti imaju problema danas u redovnim, kad uzmete nekakve meta istraživanja bilo kojeg studija, ne samo umjetničkih studija, da zapravo mnogi studentski kampusi imaju velike liste čekanja za bilo koji oblik mentalnog zdravlja, podrške i znam da Osječko sveučilište ima centar za toga, ali recimo kreativne terapije su tu manje zastupljene, što mislim da je bilo jako dobro da se one uključe u taj oblik psihosocijalne podrške studentima. Da, slažem se. Dakle, art terapiju možemo primjenjivati i kao oblik osobne terapije, jel tako? Ali isto tako i kao prevenciju s osobama koje nužno nemaju nekakvih značajnijih teškoća. Pa imaš li neki savjet kako bi nam elementi art terapije pomogli u svakodnevici i u svakodnevnom nošenju sa stresom? Ne. Ja sam jako protiv samomedikacije. Znači isto kao što si nećemo sami prepisati farmakoterapiju, uzeti antidepresive ili tako nešto, ovaj proces rada je zapravo protokol u kojem uvijek ima 3 sudionika, znači klijent, terapeut i artwork, znači taj nikovni učinak. I upravo u tom procesu, znači mi ne gledamo nije da smo nešto našviljali pa poslali nekom pa sad gledamo u staklenu kuglu, nego znači taj proces rada i komunikacija koja se veže kroz ono što se desilo ispred nas, zapravo dolazi do tih elemenata u kojima onda otvaramo teme koje su problematične i na isti način na njima komuniciramo. Tako da u ovom segmentu art psihoterapije ne bi govorila o samoregulaciji, dok u elementima bavljenja umjetnošću da bi se bolje osjećali, naravno. Isto kao što možemo otići prošetati ili trčati, možemo se baviti nekim oblikom kreativnog rada. Drago mi je da si nam objasnila taj dio da ne možemo terapiju raditi sami, nego je bitna ta trijada. Dakle, terapeut, klijent i nekakav medij. Bila tolikovnost ili glazba ili što god. Ali me zanima, možemo li primijeniti nekakve elemente art terapije u svakodnevici? Znači, bilo što iz art terapije što bismo mogli možda sami napraviti, možda nešto nacrtati ili na neki način si pomoći izraziti se na papiru. Isto kao što, možemo pisati dnevnik, kao što možemo pjevati, tako i ovo, znači, ako je osoba sklona tom obliku izražavanja, onda da, ali isforsirano, znači neko kom nije to prirodni rukopis da se bavi kroz to, onda je to više isforsirano i onda to se desi tek kasnije ako uđete u terapijski proces koji je vezan sa terapeutom, pa se onda to desi kao nekakav oblik nastavka nekog vizualnog dnevnika ili nešto, onda to ima smisla. Onda ima smisla, da. A evo, uz sve poslove kojima se ti baviš, sudjeluješ i u klinici za kreativne terapije, koja je prva takva klinika u Hrvatskoj. Kako je uopće došlo do te ideje i kome je ta ustanova namijenjena?
Dobili smo prostor od Osječkog sveučilišta. On se nalazi u Crkvenoj ulici unutar Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. I to je zapravo prostor u kojem imamo muzikoterapeute, dramaterapeute, terapeute pokretom i plesom i art terapeute. Znači to su sve stručnjaci i sve te 4 discipline koji žive u ovom području. Znači govorimo o Osječko-baranjskoj županiji. I ono što je jako zgodno, jer mi onda možemo i jednom klijentu dati određeni paket različitih modaliteta. I mi imamo recimo, šizofrene pacijente koji dolaze, koji idu jedan tjedan na muzikoterapiju, a sljedeći tjedan na art terapiju ili neka kombinacija ili djeca iz autističnog spektra ili Downovog sindroma. Pa onda krenemo pa radimo određena testiranja ili recimo dolazile su djevojke koje su bile, radili smo sa udrugama koje su se bavile pomoći, znači sigurne kuće, trgovina ljudima i tako, što nažalost isto puno se ne priča o tome, ali imamo određeni segmenti te populacije među nama gdje su onda djevojke mogle same odabrati unutar kojeg segmenta se žele bolje izraziti. Tako da nam je iz tog razloga dobro da imamo sva 4 modaliteta pod jednim krovom, što bi se rekla. Prostor je ugodan, namijenjen je onako veličinom da se može raditi individualno ili u ovoj manjoj grupi, a imamo i dovoljno prostora za vođenje grupa. Imamo i našu web stranicu, Facebook stranicu, Instagram, gdje se može vidjeti, tako da zapravo sve ove populacije o kojima smo govorili se mogu vidjeti i tim od, mislim da sada već 8 terapeuta je u klinici, gdje si možete pogledati životopis, tko se otprilike kojim populacijama bavi intenzivnije i odabrati s kim bi voljeli raditi. Odlično. A ispričaj nam nešto malo i o Hrvatskoj udruzi za art terapiju. Hrvatska udruga za art terapiju je udruga koja objedinjuje prve generacije školovanih, licenciranih art terapeuta u Hrvatskoj i studente. Imamo i studente art terapije i koja se zapravo bavi promocijom art terapije najviše u ovim našim krajevima. Mislim, mi izlažemo i na međunarodnim skupovima i tako, ali nekako nama je zapravo ovo područje naše najbitnije, jer art terapija je u svijetu već između Prvog i Drugog svjetskog rata je uvriježena. Baš sam nedavno bila na simpoziju integrativne psihijatrije na koju su me pozvali, pa su me najavili kao nešto novo. Pa sam se ja zahvalila publici i rekla da je baš mi je divno da 70 plus godina nakon što u svijetu je to uobičajeno, da je to kod nas novo. Nešto novo, da. Ali evo, drago mi je da ste me pozvali. Tako da time se bavimo upravo tom promocijom, lociranjem art terapeuta u određenim krajevima, jer nas ima iz cijele Hrvatske, jer je to onda Hrvatska udruga i radimo unutar krovne evropske udruge, tako da pratimo evropske smjernice za eventualno korekcije, promjene, nekakve naputke za međunarodno udruživanje i evo u tom smjeru. Divno. I evo za kraj možeš nam reći gdje se u Hrvatskoj mogu školovati art terapeuti i kako to izgleda? Art terapeuti se školuju na poslijediplomskom specijalističkom studiju kreativnih terapija. Art terapija je samo jedan od smjerova. Znači, ovi drugi modaliteti o kojima smo govorili unutar klinike, znači muzikoterapija, dramaterapija, terapija pokretom i plesom su ostala 3 smjera. I jedini zapravo visokoškolski program koji postoji je od Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u suradnji sa Medicinskim fakultetom u Osijeku, s tim da se nastava kako koja generacija izvodi većinom u Zagrebu i to je poslijediplomski studij. Znači na njega se upisuju ljudi koji imaju već završen magisterij neke struke. Znači dolaze medicinari, dolaze ljudi iz društveno-humanističkih područja, znači psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, iz umjetničkih područja, glazbenici, likovnjaci, pedagozi i tako. Znači iz različitih područja bitno je da postoji određeni magisterij. I upravo je sada otvoren natječaj za upis, to je 4. generacija koja kreće u Hrvatskoj. I natječaj je otvoren do 6.10. I može se vidjeti na stranicama Akademije za umjetnost i kulturu. Odlično. Evo, hvala ti puno, Jasmina, što si danas bila moja gošća. Hvala na pozivu. A vi, dragi gledatelji, svakako provjerite sve ove informacije na stranicama Akademije za umjetnost i kulturu. Postanite i vi student postdiplomskog studija kreativnih terapija i izaberite modalitet koji vam najviše odgovara. A isto tako, Jasminu potražite na stranicama Klinike za kreativne terapije. Link ćete pronaći u opisu ovoga videa. Lijep pozdrav!